Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai phi baru kini kilong ki khubor bamta kasni. Ka Bangladesh menta ka don ha ka jingkin at ka bajur ha ka ba ka Prime Minister ka Sheikh Hasina kalahap ban design bat phet krat she India ban naj na ka jingma. Hadin bada kilak ngut ki pat bhur kilak kendang ya ka jaka jongka. Usembut menjurang ba ka jela uba Preston Tensong ula pentip bagi don kendai battalion ki BSF ki balawan kerpang ban pahara ha khaput ke Meghalaya hadin balami ke Jingjia ha Bangladesh ha kejuk kapor ke Sarkar Meghalaya kela penjari curfew ha baru silenter ke khaput ban ke Bangladesh nadu hendriu baji hadu hendriu baji minstep ha po arspa meter shapo India na urishot mauput ne uzero line ke India bat ke Bangladesh. Na kaliang ke Sarkar jela kala pikir bah khamtam hadin ke jingkenrum kenram hari Bangladesh ha ki nongshong snong kate larung syadu jakasa jakathia ka Prime Minister ka Sheikh Hasina. Kumta ka snong khapbut ka jela ka pikir bah kumba ka janmit santring nailar arhajar arpsaw layo khubor baki briu na Bangladesh kilawan kiu kum ki kber de kiling bat torchlight bat la subajur baki temu ban klong mau nawa umngot sajan dauki. Ha ka video ka balayo ring ki briu na India ki basa ha ka te ka than dauki im layo i baki ding torchlight ki lakhi kriak krik rik batbe ki briu ki bawan na Bangladesh da kaling ki briu ka than im dauki ki la pentip ya ki BSF halor ka ni ka jingcha ki we ki lat khubor ki thu baki sipai ki la poi menta ka janmit ko ba shispa arphongut AA ha ka snong nong talang harum jong ka amlaram subdivision kum shibenta na ka jing pahara ya ka khaput bat ka Bangladesh. Bantem ya kanu ke Jingjia ka bala aban klangding syakari India ke Sarkar India kelap ha ki sipai bat menta kesni da ki phau kali ki sipai ki lawan chnak tem hanong talang West Jante Hills ka badan marjan ka khaput ke India bat ka Bangladesh. Kani ke jingwan poi ki sipai India ka than khaput kala long ban yadai ki briu jong kani kari na kanu ke jingsha hirthma na silyang put. Tip akan dapat bangnya hakapo jamit Pemasan baji sajteng ngelakon ya ka meeting ka kerke hadin bangyo iya ka Jingjia hangte ya po Bangladesh hakaba ka Prime Minister jongka ring Bangladesh kala saino baki kenrum ki kenrang kidang ni kidang bur ting la sim ya karai na ka benta bangyada ya kari India bangyada ke celai borokui la sim ya karai bang nadu mentakapit ngin pentrikam ya ke curfew kabangistang nadu kapor riu baji menmit hadu riu baji menstep man kasih tat hadu bangin da pentik da pemwaipa teha krede bat kene ngaterpa ikinong song song akini di border area kamtam kibayang tungku bat kanika curfew maka kanika curfew kaba ngini impuls kaba trekan kolombe nadu zero line kaba ngiju ong ka international border ars pak mita siapo jongkari India lane ars pak mita nakate ka international border international boundary siapo kajela mikla ajuni tinaga da makerpat pekinong somsong kinya krelang bat ke Sarkar namarba himpa banyo i ya kinu Jingjia sudah snosi hadin banyo i ya ka kedrum kedram kabajur hangte hapo kari Bangladesh. Dan poin nomor 2